काम करपाक दी. जो दोंगर जाला तो आमी 30 मीटर काडटा म्हणून थिंगासरले 30 मीटर्स टू 40 मीटर्स आमी क्लियर करता म्हणून सांगले दी सायड. सो यू वील गेट अ क्लियरन्स ऑफ नियरली 50 मीटर्स ओवर देअर ऑन दॅट सायड. जो तर आमी क्लियर करीत जाल्यार. सो ही इज शटिंग डावन दॅट लायट बट नोबडी वील बी डिस्टर्ब. सो तो कनेक्शन दुसऱ्या वाटेनूच दितलो. अंडरग्राउंड केबल घातलेले आहा व्हडले 33 kVAची. सो ही लायन तो स्टॉप करतलो आनी ही लायन स्टॉप करून फुडलें काम आमी करतले. आनी ही जेन्ना टोटल सायट क्लियर जातली आमी फातोर्डेच्या लोकांक आनी मारगांवच्या लोकांक एक एश्युरन्स दिवंक सोदता की सांसोडो वील बी क्लियर्ड. वील बी क्लियर्ड म्हणजे कितें 70%. बाब विजय सरदेसाय म्हणटा जावचें ना म्हणून. हांव गॅरंटी दिता 70% बाय जून 15th वी वील क्लियर. पावस जून 15च्या उपरांतूच येता. 70% आमी क्लियर करतले. तेजो सपोर्ट आमकां जाय, म्युनिसिपॅलिटीचो सपोर्ट आमकां जाय आनी लोकांचो सपोर्ट आमकां जाय. लोकांनी ओपोज करूंक पारना. लोक वयता थिंगा ओपोज करता. हे नाका ते नाका ते नाका हे नाका हिंगा घालनाका थिंगा घालनाका. आतां म्हाका दिसता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आहा, GWMCचे मनीस आहा, आमी जाणा हूंय कितें घालूंक जाय पळय. इफ वी आर डुईंग इट रायटली डोंट स्टॉप अस. वी वील नॉट वी वील सी दॅट वील गिव यू अ गुड प्लांट. टील देन हिंगासोर जर तर आमी गार्बेज क्लियर करता आनी एवरीडे आनीक गार्बेज येवपाक लागली थिंगा जाल्यार थिंगासोर आनीक दोंगर तयार जातलो. आमी काबारूच करचे ना. आमी ट्रीट करता तितली आनीक येतली. सो थिंगासोर बरो प्लांट घालपाक जाय जाल्यार आमी सेपरेटली म्युनिसिपॅलिटीक सांगला बाब विजय सरदेसाय सांगला आमकां जागो दी. वी वील बिल्ड अ शेड अँड पुट मशीन इनसाइड टू ट्रीट एवरीडे वेट वेस्ट. Dry waste, GWMC is taking it to cement factories. Municipality only has to do the bale and give it to us. हे काम करपाकूच जाय. Municipality, they are duty bound. It is their job when they are giving licenses to build buildings in Margaon, Fatorda, hotels, restaurant licenses, guest house licenses. They are duty bound to collect segregated waste, give the wet waste for treatment in that plant which will be building very soon. The next meeting which we have scheduled now to build a new small plant somewhere in around Fatorda Margaon is in first week of January. See, we had planned to start this bioremediation of the Sosodo dump from today. Because of certain issues that have cropped up in the High Court, this has not been possible. But to prepare ourselves and to start this work, the municipality and me as an MLA have decided to fully cooperate, give all possible assistance to the Goa Solid Waste Management Corporation. The minister has come here personally so as to facilitate this. We are thankful to him for that. We understand that there are constraints because of observation made by the court. We have even got private parties to offer land which will be used to store inert material. We have got a private party to offer land where the RDF is going to be stored. This was the procedure used last time when the late Manohar Parrikar had started this bioremediation process just at the start of this term. The same thing was started and the same person